Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haga jinshim ya kesin jam nagbenta ki samla puli ki bedang syupas ya ke examen kelas 10 jongki haus nam arja apesan ke Martin Luther Christian University MLCU kelaban benar bahkan sedang no ek integrated 5-year program ke betmai. Haba keren syikla patai kubor hasilang press club mentang sengi ke khatsan tarik ujemang arja apesan u Dr. Yadon Lang Tinsong u bedai registrar jong ke MLCU haringkat ke Chingadan Lang ke Pro Vice Chancellor ke Dr. Larilin Karpuri bat ki pat ki he jong ke skul ba ule thu ba ke program kan long arsnam ke jingpule ha ke kedan diploma buat salaisnam ke kedan pule bachelors u Dr. Tinsong ula pun pauru ba ke bai kelas kan long ke babit dor kam tam e nak benta ki samla pule ki bawan ki long yeng ki ba kam tolat ha ke leng ke yokakot ke ba penlong ki khana pule ba kin la kot bor banyo e ke jingpule ke ba kam shalot Nalor kata ke skul ba kalau penlong ru ya ke jing hikai skill based course ha ke kedan puli Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts, bat ke Bachelor of Science ki bala thau khnang ban ai ke jing tebit ya ki samla puli da ki sap da benta ban pen khre bakin yo ki kam ki jam ban ken tiu ke jing seng kam seng jam bat kilat kamai lajong kani ke sin jam mathama jong ke MLCU katmu ban thau ke linti nak benta ki samla puli ban bot ke jing puli ke ba kham shalor ke ba pura bat ke bapen syong nong rim hak jing tebet hadian bekila dap pendap ya ke matrik kalau bang kuat dan tertib sekitar ba nak lihat supaya ke sekolah ba Martin Luther Christian University ni dan jingku bagi pelan itu bagi program kita thamai tak bagi kena jong ke state jong ke region jong ke region berbagai bila dan one ban pilih di course di har bai di batkan ni kani ki course ila design ya ka ha kata kedul ba kan ya rap ya kan ye kajing yo i kajong ni ha kan ka jela kajong ni ha ka bai de ba ka result milap ya ka result jong ka class 12 ni ha kan ye ha ka ba i ba kalong to ba ha ka ba bun na ki dangi pet ha ki stream ka ka arts commerce science milap ba ki ba pass ki long palat ya ka 100% Tena kata kadau ban yarap iki kena kiba simpan la ban yo ya kata admission ke jomki ban kuliah ki bentak bachelor ti nak yang cepat university ni i ba ka i long ta i badon kam ya university ban yarap ya kum kita kena hak bentak ban admission yaki tena kata kadau hak bai de kita ke university ka wa ban pensong syaki padbang ba ni bangin sedang mungkin kos teman. Di kemudian nila banyak tu ini sepangka Martin Luther University. Hak ba ka Martin Luther University kalau pawai ni university hak ba nget hak kata jing kejing anglut kejing terang kejing kena sepangki kos bagi wa dan punya ni pet ru sepang kita ki bang nila panjadam ki kena ha ka ba ki ya kata ka future ka jong ki la ne kata ka dream ka jong ki ka ba ki kwa ban long ni sha ni si te ha ka bai de bat kan yang squad pa ni thu ba ha ki banai ki la dan ka ni ka school ba ni dang chi yo ya kata ka certificate dan ni kata ka ISO certificate akwe hajar 8,000 ka ha ka ba standard hak ba keren sepang kaba peni yang ni ba kumnu kum ke university ka train na kunta ban pendet kunta ban ya kata jing kuliah ka banya na kunta ki kena samla ki jomni ni squad ban pia thu angi ba ka university ing ba ka education world karang ka yo ya ka award kepada ka 7 rank ka bai ka diversity inclusivity but equity hak kata kategori ini kena yang ni kamu banyak tu balai long sibun ni lah bantri kumno ke university ka long kai ka da ko long university bahkan wan membagi new course kita teman kumbang 8 menit kalau lingkong kalau kita kena berpas hakim tu exam but kumno pangila menyerap lagi hak kita karya di jumpa di badan kejintmu maka cikang Kanika course bertemai kudai shi benta bangi fokus yang kita kena belong on a career aspect kudai skill based course dibangi pet hakan yang entrepreneurship
nipet kalian jong ke job opportunity, nipet kata kalian jong bakuno kila kuliah pentebet susu kuliah benta baki kena ikwa kuliah. Begini kini course kalau pun ke that is kalau ke Bachelor of Commerce, BA in English, kalau buat baki kuliah pada yang smart media baki multi-sensory expression, baki BA haka political science, sociology dan economics, Bachelor haka physical education dan sports, Bachelor haka visual arts, Bachelor science haka nutrition, food dan wellness, Bachelor science haka environmental science dan sustainable development. Di kemudian alor jom kini course ko don ru sakaway ko bangi wa banyarap di kena di bapa se kelas 10 kumbang yo I haki kot kubor yo I haki news ni ba shibun di kena di lingba kani ke pass percentage ko menakani ha ko ba result ko long ko ba ande ke A pada ko ba principal C ko long ba ki bun ki kena wat lada ki yo ke result ko ba kim namar kajing don jom ki limited seat apa kajela kimna ban kuliah susu ban tebet nali ba kimna ban yo ya kataka kathong jom kajing in ko jom ti dia hak bai de bat kata na kalian ko university lingba kajing le ko jom ya ki research bat kajing le kajing ya tre jom ringkat ba kishlong kishlong ki ba buon ki ba kajela bat ki ba kajela ki ba macan di pensiun sini bat kini kita tak keren sini di orang kadang kam yang hukum ke universiti panjarap ya pun kini nama ba nyimpa bahkan don kata cingkat ha kabai dai bat drop out rate ke kena ya kabai dai bat kini don jiku ban stong integrated 5-year program kabamun ba kuliah sansnam ha kita integrated program Hakaba Arsnem kuliah yang diploma, but Laisnem kuliah yang bachelor's program kecongki. Tiang, hakani ke Arsnem ke diploma, hakasnem ke beringkong ke subject long general, but hakasnem ke baat in fokus ba kuno in longkum ka mau jingking ya lat jingkuling jongki bakin la dan kuliah kam sejong haka bachelor's ke jongki. Ya halau jong kani haka bai de bat kani ngi aru ya kataka financial support ni kecingram haka bai de bat ka fees haka ba namar bakade ka sien ka paningkong ni bangne kani tingi a ya kataka ka fees ka balong ka batat na ki batat kam haka ba ya de bat kani integrated program kenang ba ki we ki na ru ki banong pendong ki bamdan su kalat ba kinang kuliah la ban wan ba ka program CUT kade angka ke entrance nasin taban yo police seki central university ki badan jingate sarkar halor kata nama ba menswa ka ek baca pelong ba university ni ki pelong la ka jong entrance dia nak ban pensuk ya kata kena ke central government kale na da ka way ka exam entrance exam bat kan kam pensuk ba kuno banjarap ki kena tika CUT ka de ka ban penyarap ki kena kasulong na ang ni ka jela ka jumi namar ba ki center ki duna plat ki center ban tho exam dia nak ta ka daw ka penlong ka wanra ka jing e ki kena rekan num kamdon ka ek ba bandon ka jing jerwet ke jingwat ang yang tai mereka dia bitang ke jingtuna jok center dia hak bai di bagi private university pada na bang nyimdon kata ka jing syate hak bai di bagi center kembang bag central hall kembang bagi ni dia nak tadang ni kamdon yang kata ka jing lai duit nak kata ka CUT Yes. ba affiliate bagi central university per hak Yuki kena ada kerja. Semua orang isa kadang kerja guna di center. Di bakila baru kena bakila baru exams. So dia kata ke weekly ba menende. What happens after that? Kamtam yang kena 5-year integrated course ni. After that actually the ladab yang kena first 2 years yang kena arsniam yang kena diploma. The kila drop. Kila ro banshim admissions away. Namar kawai bangi lale ke ABC bangi donde ke academic banking credit. So here ki credit jong ki kena ke university ngila implement lupai kata. So ki credit jong kena ke alai beshitu.
Ya kita ki credit kalau because ABC kada entire berkuai ke India hi, so anywhere they can actually take admission. Kawai dia ke bakniong ke RPL or the recognition of prior learning. Kita ki kino university na ki institution ki balapan don kam dia lapan tri kam ya ke RPL maki ru ki lap iban pedang ini. Tang ba mangi na kaliang jungi de ngin suggest ba kin pendap be keneka SUNSTEM integrated because kalong complete kejung semu jungi na do basdang province dang ngilap pendap be ki hadu ka graduation. Begitu ki free scholarship ki boy ong isa man usna mentana do ki por covid ke university kala aya kini ki shispa tali free scholarship ki khana ki bawan ki yo free education ki sales kam ya ka by application fee ke bade Shahjar Chingka. The throughout the entire piece jungi kalam. Ya katu tu kada dan proses ingi da pe ngi da le home visit ngi da check ngi kwa ko panyara. Hakitu ki por te por bengisdang ka por covid ki kino ki family ki kalau affected na ko covid ki bedu kam do jam ki ni pa de mentap ngi la ya pe purely on economy basis ki kino ki lom ni ko pa kami tu do ya ki education.